Ajak meme. Dong bungut iman dulu ngomong. Ama meme. Sing ajak meme kene. Hah? Sing ajak meme nek kene meme atane. Ama. Ama. Itu kolok. Aduh. Dong kini artinya beli ane ngunang ning lah. Apa ngunang nih? Dong ane nginang nung lah. Apa kita artinya? Oh, lamun kini sing nyonyo. Oh. Nyonyo artinya meme. Meme. Lamun ngunang ning kini. Itu apa artinya? Ngawang ya? Nah. Adi bapaknya nak jenik kena peten, bongkok. Pun tuh. Anak nipi pola nenek. Yang lebih sih lantang jenik. Nak bongkok. Sing anak penyu pola nenek. Adi di alasnya ada penyu. Dong penyu ne ane ada sih penyu di alasin untuk kekuah pada nenek. Kekuah. Ama. Oh, tuh sih kone anak kekuah nak rengah-rengah gitu. Gimana? Dap, ida dewa kong berau. Dap. Di doa kau. Depan lu. Raden Jaya Wikrama kajunuk areng ilo kolok. Mental yakim dulu ke kini nih ke kencani. Benah kading sap reken deweke bebelasan. Nepang mana? Nepkena luh jegeg nih mental. Oh benah mental engsap kendek yang mental. Mental. Wah, ini kengken tenenang. Mentul. Nah, Bandak kayang ne bareng masih molah. Bantus maramune mekelu 15-an konen mekelu sajan marah kejep dan 15-an sebuah paling sini tekan dewek tiang mentul. Ben mentul ningali anak luh jegai ke kini mentul molah kenceng dengan kejani mentul. Mama mau banget. Nemok kejang pesura gerakan tidong. Oh ini sebelah tulih kenyem den. Danit den depan den. Mental. Ini musim mental uling marem belasan kena pecadinan tenan. Ingin pecadinin. Dan wenten anak macadinin ada dogo. Dan wenten. Titiang kelahlan. Yang mencari. Kelahlan. Wenten ngelahlain titiang. Apa ngelalain? Dagang jaje wenten. Dagang jaje. Niki dagang jaje. Dagang jaje. Anak keluh tenan dagang jaje. Inggih. Dagang jaje apa? Dagang jaje kolak. Nah orang di tiang jeruk dagang jaje kolak. No. Ini mari ya dutan ya nyonyo. Mun kuning mental ngomong dagang jaje kolak kuna ke anak hidup tenan. Dan Tiang kunen kenal kene ngarasing benar tiang ketu ngomong mental. dan dagang jaje. Mendagang jaje apa nih mentul? Dan dagang jaje. Mendagang apa tenan? Dagang ron. Dagang raon. Oh dia alasi mendagang raon. Dagang raon apa ada pun? Ron kuluk. Mendagang raon kuluk. Nggih. Nah orang di tiang jero dagang raon kuluk. No. Sing dagang jaje raon, sing dagang raon kuluk. Dagang kulit. Aduh. Ada sana kulit. Ada gitu. Ada doa aku. Tak ini dah. Mentul. Yang. Mental. Maramune tiang man mepapas lihat ngajak anak keluh tenenan. Dadi merejani kena tiang mekelenyet. Mokelenyet. Sing ten sing sinis dogen nih mental. Mah, no. Doran der, dolar dalilur.
Mental, mentul. Setia Damai Channel. Mentul sujatnya ngelah kena demen kena anak kilo tenanah. Iwau di tiang demen. Teman. Iwau di tiang demen manggen di tiang pamit. Yen saja mental orang ngelah kena demen. Kemudian tiang meremang sengan akar kenalan. Mentul ngajak mental semua ngaduk dayak tiang. Dan iwau di tiang saya waki demen manggen di tiang ampun hilang demennya. Nggak jaga dewa gimana pun. Nyet kita di tiang wang deh sampun. Dan lamun tiang orang maklenyet dong udah kesamu di maklenyet maklenyot. Dan nggih mangke tuh alin. Dikira nek pangone mendak-mendak. Nawagang di tiang jero istri. Sapu sire puniki sejatine wastan jerone. Dados buka tuduh ide sang yang widi. Matemu jerone sarang titiang irkiring caheng alas. Sapu sire sejatine wastan jerone jero istri. Wah, sajan sentimen nih mentul. Panglima ku Sebilang ngomong sing ten sing ngaduk nih mentul. Panglima ku ngomong pangdase birado. Kendal di Adik tiang. itu. Kendal di tiang. Ada yang orang panglimut yang ngomong pangdase biar temuin tiangnya bongol anak keluh nih kita mental. Bongol. Dan bongol. Mana ada orang birado munyin tiangnya? Bongol dan Nawagang melat tiang betakan ring jeruni. Yeneng jeruni wantah nenten uning ring dewek titiang. Titiang wantah ratu saking kalingira harje meparab Raden Jaya Wikrama jeruni sapa sire wastan jeruni jero istri. tiang madani gede mental. Dong. Anak itu tak boleh di lonto. Sapa sire wastan jeruni. Saya mau tawa gue nyanyi. Nawagang sapa sire wastan jeruni. Nah. Sapa sire Nah. Ada di agung. Iwau di tiang sampun boleh metaken. mentul Di tiang. Ada anak kilo niki tawang tiang ora ine. nyen ada nyen. Marta kulen tiang. Lo nyandane. Ilo sepi nih. Oh, iluh sepi adane. Nggih. Manut tekening adane. Pangtelu pangpat yang metakon peragat sepi. Oh, jane yang tiang metakon sing alo ben tiang ngaukeun. Nawagang ti tiang jero anak luh sepi. Nah. Wah. Dan jilo sepi adane Ratwagong. Menyen Ilo mendap. mendap tekening sepi untuk patuh tu artine. Nawagang ti tiang jero anak luh sepi. Terus yang masaut masih mental. Nampakin deh. Oh ya. Baik cokor dewa durung uning. Jero istri. Sapa sire sejatne wastan jerone. Samalika wau mangkeun tiyang metemu ring jerone. Dados tiyang sampun Sampun. Wih, asal lukane ngedengan kenah kening anak kelukene mental sing ten sing ngaduk dogenan apang sing dingu munyen tiange apang mental demenin kitu mental dan kenten ada gong. Bang Kuda sampun cokor dewa metaken. Sampun api. Kedagingan. Dan dah terus harus halusin puniki. Pecene je gerimat. gerimat Nggak gerimat. ada anak kenalan gede jog gerimat Nggak je anak gerimat. Gerimat sampun kediang cokor dewa jok pantigang. Kan? kaling ketoang kedewe ke kenalan muyane alus ane lemes dewe ke ngomong tuare nyak mesaut kaling ke jog gerimat sing ngomongkinang pedih anak kening dewe ke Apangnya mesaut. sapu sire sejak wastan jerone sapu sire oh ne mare kerase bantiang mental Napi. anak kolok dengan
dagang raon kulo. Dagang jaja kolak. Ini tunian mental ngorang anak keluh kolok dong sing yang kenyal ngemel-mel. Wei jagari dewa jaga gesonan jero istri nawagang titia. Wih, mental, Yang mentul. yang Adingon kena tiang dikening anak keluh kolok tenan mentul. Wih. Yeneng titiang upamang subawan anak keluh tenenan. Walu sang yang ratih tedun kemercepade. Kitu ban tiang upamang. Aku des buat tiang ngelah kenalan anak luh-luh. Sing ada jaga ganti kening anak keluh tenenan mentul. patut saya waktu kalintang ayu anak saya. Asana yen tiang ngenahang ngajak misan tiang dia laraneng sih ane melinggih di jagat dua pare asana sing jagegan dia laraneng sih kena keluh kolok tenan mentul. Oke, wonten kolok nih karo Agung. Kayu nih dewa kena kolok. Seneng nih dewa. Marah munit yang metemu ngajak anak keluh tenenan. Subuh merasa kecantol kena tiang. Wih. Ngangsan mekelut yang metemu ngajak anak keluh tenenan ngangsan sap yang kendiah laraneng sih. Sapi dewa. Oke, wonten. Ngon pisan di tiang. Tapi mau nanti tiangnya. Kan di bibuane di tiang mangihin salah anak kolok. Oke, wonten nak teninga. Niki anak kolok ninga. Aduh. Bijal pisan gini karo Agung. Menjadi ngaukin kengkenang peragatang sebiluh kolok dan kaukin. Nggih, adane nilo kolok sampun. Loh kolok. Nyak loh. Nyak loh. Kengken tuh mentul. Mene dewa ngenten nang Markenean. mangendo merabian cai dewa kenten. Nyak loh. Oh, Mangutan. nggih, kayun ngiringange dewa. Asane nyak nih merabian aja dewek yang. Nggih, kayun ngiringange dewa. Yen nyak anak keluh kolok tenan angon tiang rabi. Jalan. Di sebelahan turang jalannya kemu ke jagat dua pari. Jalan nak keluh kolok tenan saratang apang presiden mangkat aon permisuri di jagat Kalinggara Harji. Aturang tekening yaji, wini yaji apang kayun masing arianang upukara pembuncingan, dia ngajak anak keluh kolok tenenan mentul. Aduh, Makin jadi menara dogong. gede kena halu. Nih makin cukup dewa seneng tekan anak kolok buniki. Amun tuh cerita ngangsan mekelut yang metemu ngangsan sap ken yang ken dia laraneng seh mental. Aduh. Para dogong. Sakawatan ampura yang pisan. Sampunang cukup dewa seneng. Santukan sampun uningin kolok. Niki jaga dagang pramisuari kira-kira ring jagat Kalinggasari atuh. Semalih. Para dogong. Yening cukup dewa ngerawang pun niki ilo kolok. Sinah kencep wibawane. Ajin cokor dewa semalihe suabawan palungo cokor dewa. Aduh tan wenten punana ara dogong. Ni mangkin napi pekayunan cokor dewa tengke jaga kedua para mendakin ide yari dia laraning sih. Pecikne ika sampun ambil arat dogong. Baik. In tiangan hang dia laraneng seh asane suseng jagaan tekena kolok tenan. Gede. Terus suwo tempal. Sodane ide dewa agung tuh Gusten beli Gusten tiang. Seneng tekan anake kolok tenenan. Dong tempal jalan dong kiring dong kenan. Cara raos pretunian dong di Kalinggasari. Tuh di Lingga Raharja kamu anaknya aja. Yang di taman di Lingga Sari itu Kalinggasari deh. Itu ke Lingga Raharja aja. Weh, mana benda? Mentul. Iya. Mental. Sekarang ajain malu ngomong. Ajain. Lu kolok. Ningah saja. In tuah adinya merabi ngajak ragan belini. Yuk adi-adi yang semental. Nggih, tenang ampun. Jalan jani. Mantuk kepurin belini.
Apang persidengal aja nih tatas tahu teken rupan adine adi. Nah dong saut adi. Inggih titiang ngiring beli agung. Ngiring. Apa? A. A. Oh, A. A. I. I. Ai. Ai. Baik. Ngerti teken anak omong manusia. apa? Gustin tiang. Tiang lah Gustine. Adan tiange i mentul. Mentul. Adi. Adan tiange Ini madan imentul parakan beli. Beli madan meparap Raden Jai Wijaya Kram. Jani yang tuah adalah karenyak ngiring beli merabi. Nah mekenalan baru ngajak parakan beli tenenan. Ini madan imentul. mentul. 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 Bumbu. Aduh, Bibi. Nih, tul kalau tul omong dong, kena petendase tul saja. Nah saja nih mentul orang ngetul ya. Awane cara tutul macam. Om tua aja gitu. Mental. 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 Tal. Oh, tengah sawake pengemasin nih. Dia nggak ngerti dikenane unduk gitu. Tal sirai tal. Tul tendas tiangnya masih tul. Ngiring beli agung. Ngiring beli agung. Irelia. Jago. No. Tinggal. Apiring tiang beli jagung. Wih, bisa ngomong. Mental sewinya ngansan mirip punya nih ngiring titiang beli agung kan ini kan punya kan pesawat nih apiring titiang nyambal jagung Apiring titiang nangal jagung. Jahil kena anak kolok gitu tetek gitu. adi titiang ngiring Rai pire. Apiring. Apa? ini bobok apiring kan pesawat nih Titiang ngiring. titiang Tidak. nah sebelum ngansan bisa beli Nali. Beli. Beli. Ngomong kan? anak mari bisa ngomong mesti singkuan aigi senglat kangwang malu asana yang harus tibanan ngajak di purian dua grafar ngomong manusia bisa lakar maturatur di purian Apa? Oh, alangkah tengah melelot layar. Layahnya luung. Ya anak kolak layahnya mesti lek niki becik di kelayahnya. normal lah normal Di Harapan bisa ngomong. adi sotaning syarat pesan ide pelini mesti je apang beli merabi ngajak ragan idewan nih jalan janiring beli kepurian adi apang persido nak ibu kadi ngajak ragan beli nih engal karena kebuncingan kening iaji adi jalan jani mantuk kajagat kalinggara harja adi Aduh Agung. Iwau sare takinin titiang nikah nak istri begitu. Ken. Enten ane ngempu. ada nak ngempu Nggih. adi ideu ada anak ngembandi nih saja nyak dan mesaut nah sekarang kau kinyan ngembandi tengah halas Pak. betul kemudian kekini ngane ngembandi kerwek meremesu Wih, bejerok nih bejerok. Bener kok orang enak. Apane Wih, nih? bungut nih cara jukung ya. adi nyen nih nyen
Oh, kene. Oh, bapane. Iki ampun bapaknya. Jerok. Panak atau panak? Panak. Sajan. Kayak bojok ini gini. Disudugen nyautin panak angut-angut. Ini cuman jani yang tinggal. Ninggalin Le bojok. kengken jepailah bumi lakarene mentul. Tumen janin nepukin ari bojok ngulah pianak manusia tur maning juga kita sekadi-kadi mentul. Dan ngerti teken ngomong manusia. Ngerti kene ngomong manusia. Tuh. Tawah tadi saja. Mentul. Iki yang. Diasun anak keluh kolok tenan pianak bojok. Demen tiang tuar nyidang ben ngilang masih demen tiangnya mentul. Makin sabun api. Dekat tunas. Jalan ide kene bojok tenan. Iya. Jane yennya pakine dewek tiangi saja ngerti kene ngomong manusia bojok tenan. Iya. Ibu bojok Oh, sahur. marah pantegan yang ngomong sebesar ini. Ngerti saja kene ngomong manusia mentul. Lah ya waktu itu. Yen tiang lakar ngidih pianake, lakar kangkat kawan rabi itu di jagat kalingir harje, kengken lakar katuran keragan tiang bojok. Oh, anggut betul. Yen artinya dike. Ipun bojok ngaturang yen ibu ring iki. Jadi kau kan bina cepok. Yen saja nyak paknya deweknya saja tiang ubus suka ngerti saja. Yen saja ngaturang pianake tekan dewek tiang, nah sekarang mai pakin tiang ajak pianake pakin. Oh saja nyajak, oh jajak itu pakin tiang. Nek mares ngomong den puar bisa cari manusia. Ya, iya. Ibu bojok. Jani tiang lakar ngidih pianake. Manian presiden lakar tiang. Mai buin melitken. Ken ibu mai tengah halase. Sakwali ngedang. Deng sak kendewek tengah bojok. Bojok. Aturang pianakena. Lakar marabian bojok Gustin tiange bojok. Aturang nah. Aturang atuh aku. Nah bojok. Tiang sebunyuk semang pesan legan bojoki. Ngaturang pianake tuiluh kolok lakar merabi jak dagan tiang. Nah kemali sebetung muse. Ijo ngoyong kemu ingetin bintu muse. Mentul Tiang. mental jalan janis pemalik kurian puja sebulan kurang punya lakar nyujur jagat dua paran nih asane yaji mesti girang pesan mesti cumput keng tiang ngangon ilu kolok rabi yen kekini jika kelupane mentul Menawi satu kali dewa senang dengan anak kolok puniki ngiring aturang gelis. Mang duning ini ring aja nih pada bocok kori dewa aduh. adi jalan janis sumantuk iring ragan belini apang persidengal ari membuncing aja ragan belini itu jagat kalinggar harja di jalan tur Ngiring aduh. Etal terus banganah purini makajang lu tinggalin panjake ental tinggalin tuh makajang panjake dulu penengok di korini makajang panjake penengok di korini maulas kirang marti yang mesanding ngajak iluh kolok mentul makajang pekedep pekenyung ninggalin dewek tiang Bisa anangipun puniki sampun tidak diwayulan ning aku. yen tiang rasang kena panyaki mesti tiang anut mesanding ngajak nilu kolok kitu asana kena panyaki Iya, yakti. Ngiring landurang redo aku. Kepurian ini dewa. adi jalan lanturang pilihan pang persidangan ada kepurian Ada kedepan, tangan lain.
mental Ya. nes mengarah di purian tenenan nah kamu tangkelin aja ke purianmu apang presiden engal medali aja Ingi, Jogor Dewa melege dumun arah dogong. Ne mangkin ditiang jaga ngaturin iaji. Ingi, nawagang ditiang arah dogong aji. Ne mangkin medal dumun. Sampun kejantos atau di putra arah dogong. Setia Damai Channel. Pal, Iya. kita masih mentul. Seneng bagus Raden Jaya Wikrama Dewa. Gangsar margen ceningnya semua metulak oleh dua para nih. Jani marem misi acepan aja nih. So taning ceneng nyidayang ngerauhang adi nih dewani laraneng sih. Sekewalu tungujang biang ceningnya tuaru barang main. Kita masih aji nih. Para pepati ya di sing aja nih. Tungujang aden ceningnya tuh kan ajak main ke puri nih. Jani deh. Mendap. Kayaknya mental jani teh. Jan. mental sing kena punya matu ngerum-rum iaji peragat kenyam dogan dekening macande yaki mentul tenenan Dan ditiang kanggeang ampun di duar paguane ngoyong pangelan Neng. yang melaib. Kaden aji sebuah pisakan pesan rawas aji marap tekeni dewa. Kamu ceneng sambil mitawang raga kedua para. Sambil lang menakin aden ceningi. Itu masih barengang biang dewan nih. Dia Chandrawati. Buina ajen ceningi para pepati. Apa ngacepokan aja aji nyaksiang buat pebuncingan ceningi nih. Ning ujang aden di dewan itu kan rawang dewa. nunas lugru titiang aja sakewanten ampuru titiang eneng iwang antuk titiang melaksana Cengken tuh neng. indik titiang menakin yari dia laraneng sih sane melinggih ring jagat dua par Benar. nenten ngelantur pemargin titiang mereka aji Cengken neng. Adik-adik camper tuh aja mirengang atur di dewan nih. Cengken korang? durung titiang pulih metemu sarang idiah laraneng sih Konen ceneng man metemu ajak laraneng sih. Artinya anak lo hanya ajak ceneng mai ke puri sing titong aden cenengnya tenenan. wow titiang metemu ring cahing alas terus kecantol dan ring anak keluh puniki aja sane mangkin titiang nunas pikayunan aji mang nuwantah maka terus palung aja sayang ring sikian titiang maka cutet sane mangkin mang dekayun aji ngarianang ini ku pekare pebuncingan titiang ngajak anak keluh puniki aja Ceneng Jaya Wikrama. Tong tuar medaya aji teken ceneng lakar bani tempal. Miwalin tuh buat pitutuh aji nih. Neng. Ceneng ben lakar mapengidian apa ngaji muncingang ceneng ajak anak lo tenenan. Anak lo huli dijen nih. Nyen tenenan. Buina apa tuh wangsan lemane neneng? aji ining wantah anak keluh tenenan boye keni antuk titiang waksa nenten keni antuk titiang metemu titiang rintah yang alas titiang sarang anak keluh puniki ining wantah wastanipun muaste niluh kolok aji Ceneng Jaya Wikrama. Aji sing denakonang adane jatnyen adane kelawanyen asal sebut liwangsane patuh ngajak ceneng. Makrana ke aji peraya nyangkepang ngajak mingsikin cenengi sing apang patuh wangsan cenengi ngajak lakar keraben di dewani tungujang ngajak anak Allah tuar karuan wangsane buina bakatang di tengah halasi jelema alasan sanaon ceneng pramisuri ining wangsane ninten keni antuk titiang sakewanten yening bapan nih wantah bojok bapan aja bojok papan temani tenenan sakewanten titiang seneng ring anak lu walaupun ki aja mental sejatinya tidak ada orang kenal lawannya mentul bojok papan anak kilo tenenan sing gelah lakar muarang ajak bojok kan Aduh, arah dogong. Mamelugro titiang. Mang no sampunang titiang tinggi hiwang. Sampun titiang iringang iputra. Mang no rauh ke jagat dua para.
ngambil ming sikin idane dia larang se priantukan ri sampune ring tengahing margi metemu sarang puniki lo kolok dados ical pekayunane jaga mantuk kedua para arah togong sapun api yang titiang yeneng titiang ten ngiringang aduh ulat titiang tempal arah togong Atur Agung. Blendi tiange sanituni sampun pole mapi wungu ring tukan palung cokori dewa. Talar dan keringuang atur Agung. Sejatinya jay sebuah patuh kena mau tetlu. Hei, sudah gelas tu harus setuju kan bila mana tenenan. Ning. Aji tu harus setuju. Sekiawala apang man aji nakunin. Jero. Nyen adan jero ni. Buine uli dija jero ni. Saja jero ni tepukin tekan pianak gelah ha. Nyen ada ni. Aduh. Wih, ke ampun. Kengken tenenan ajak ngomong maju-maju bang. Uri ni. Gelah ni kuasa. Nyen ada ni. Pak. Aduh. Adi, dong itu anak itu ngeras adi. Melajah anak adi matur adi. Nawagang titiang aji, kenten nak ngerawas adi. Manis aja-aja nih cening. Sekarang tutang alu pianak gelah, matur apang bisa. Dawawa wewe cara dialasi. Adi, Matur. matur kening kiaji. Aduh, cening bagus. aduh Kali-kali jelemu kolok kena ajak naik ke puri.